E ki ana te kōrero ko te kuri i te tino hoa o te tangata. Nō reira, me whakainga iwi ke haere ngā kuri ārahi i te hunga kāpō ki runga i o rātou marae. Ko te kōmihana tika tāngata te rōpū e kōkiri ana i taua karanga, a neira a Pere Wihongi. Koinei ngā whatu o te hunga e kore ea hei te kite. Aha kua haere ki hea, kore ira te kuri e arahina ana i tōna rangatira. Heoi e herereke tēnei tikanga mō ngā marae. I realise the importance of protocols for Māori, and the 3 times I've been on to marae was all done with the good graces and the best wishes of the local iwi. E hara tonu ko te heri i tōna hoa ki runga i te marae, engari he arahi ke, kia ōritea Chris ki ngā tangata katoa. Good boy, good boy. In order for us as blind people, for blind people to get about and do exactly the same things as everyone else, you know, we've got to be able to do that. Tahuri atu ki ngā marae, e huakina na ngā tatau o te whare. I roto i ngā āhuatanga katoa, ko ngā whakaaru, me ata mai, mei te ata mai. Whether it be, deafness, there is still some aids, and you can't expect people to leave their aids at the gate and then come in to do whatever mahi. He take tēnei kua ātamata pakihia e te komiti whakahaere o tēnei marae, arā te ki te uruuru matua. Rātau ko te komiti whakahaere o te marae o mā tātua ki Māngere. I whakainga marae e rua, kaua i runga i te aroha ki te kuri anake, engari i te mana o te tangata. Never had guide dogs when my grandmother and grandfather were still alive, so had we had some form of assistance like that back in the day, I'm pretty sure that they would have allowed that. For us, if my dog was fully exposed to protocol, to things Māori, would be fantastic if we could actually achieve that. Hei te wā koro i pea, ka motuha ke tēnei tikanga, e a hei ai a Riley te kuri, te arahi atu i tōna rangatira ki ngā wāhi katoa. Pere Wihongi, te karere.